Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Sakbay na kablaawan kan pagyamanan da kay amin as supporters nagiti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kasama tapagyamanan da kayo amin amang tartarabay iti YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapawalwan. Anyat aramidam, dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Dandani akong malpas iti panaglabak. Judy ba ka? Anyat aramidam? Ay nalakay. Kita lang arudon nga aglablabaak dito'y washing machine. Damagang pailaang. Ah, di bakit may? Ammom lakay. Numakita mun ter aramidek, saan mun adamagan? Kasla ka mang lukloko. Saan mo't bakit? Damagak lang mo't Isumat. Nakita mo naglablabaak damagang pailaan. Umay ka kumang tulungan na tanalpas mo't ter aramidag. Ay, kasta aya. Isu ko maat imbagam. Saan ka tadamdamagang pailaan nga niya tar aramidek? Kit kitaam lang arudan. Unay daytan lakay. Siya tantag karaid dito ruar. Tama kumikumot ni Judy kalagiti na trabaho. Agsagsagot kayo kanina nang. Ha? Agdigdigusak? Agdigdigos kayo. Dadaal samot ng ti ulo yun anang. Sikat siguro ti dadaal ti ulo na nardeng. Katno ko na yung agdigdigos kayo. Anya nga raw ti amom ngar aramidag. Katno agkarkaraid kayo. Amom lagayam damagang pailaan. Ay, mulay daytan kaka. Nay, tatang. Agbalbalsig kayo kanay. Agar-arado Ni tatang mat. Katno agbalbalsig kayo. Apay nga raw adamagam pailaan. Kat kita lang arudan nga agbalbalsigak. Unay daytan tatang. Tulungan nakman kit day tanay makabannog may. Wana, day talagayam. Inton maminsan. Saan ka na? Damag no, kita amon ti aramidan ti pada mataaw. Dagas ayamot ti agdamag tatang. Makapasurawn. Ay, unay daytan. Kita agbalbalsigak. Damagang pailaan no agbalbalsigak. Agsel-selpon ka kani bakit? Aglablabaak. Hindi bakit naman. Lukon nakman. Kita agsel-selpon ka. Ibaga, aglablaba ka. Sikat timang lukloko narding. Anya?
Among nag-cellphone damagam nag-cellphone. Apay, ayat high blood kayo amin ang mapagdamagan. Makapahay blood kamot ngaming. Anya? Amom kun kita umuntar aramidon ti kabalay mo. Ngam damagam pay laeng. Iso asikat ti manglukloko. Unay daytan kaka. Hindi, sumungad ni Narding nga anak ko. Nanang! Aglamlam paso ak. Ha? Kat nagisalsalapay kayo tilupot akit kita. Imbag taamom. Amok ata makitkitak mo. Imunan ti sumbat ko ken ka. Sakbay pay adamagam no agisal salapayak. Ah? Ang mga no damagam manan no agisal salapayak. Iso sinong bata kun ati damagam ko ma. Saan mo taday tatidamagat, nanang? Anya nga ron ti damagam. No anya taramidek madamdama. Saan ang agdamag? Aday bagak. Anya ti bagamaya. Damagat ko mano-mano ti kayat yung aitod ko akwartayaw. Ngamang pabain kayo mo. Isa saanan. Ay unay daytan kaka. Lakay. Adaya kwarta ni Nardeng. Ado, ata nag-swil daw. Aya, Apaya damdamagan. imbabawi na nga may ti kayat nang itid kumakanyak a kwarta. Ang mga no pinabain naman. Inuna akla ang mat. Ang mumutan ti makapasurun nga ugali na. Nga oray kitaan nantar aramidem, damagan na pailaan. Kasdayin na nga raw. Isabi na iba'y akaw. Style na naijay bakay. Di mo tumot impasigaw. Tapno saan ko kumamutan piniluso po. Ay, amam bakay. Anak ta naijay. Rumba nga maawatan ta. Sigaw na masurunak. Ngam itatambo kon dahi nga style na binaybay akon Tapno makadawat kay ti kwartana, kasta kaday. Ay, unay daytan bakay. Narding anak, itamang pa'y adi mo damagan no niya ter aramidak? Diyak kaya ti mapabay na nanang. Ay unay daytan Narding. Ita, maliwak adamagan no kaya ti... Baro, kayat kula unay. Ayan nan nga ti kwarta nga itid mo. Ay, inalawat yung mo ito na dagos. Damdamagag no kaya Kayat ko, kunak mat. Ati nanang, awatan yan to'y kutsara. Apay dayta kutsara. Dahil ti damdamagag ka na kaya uno kaya tiyaw. At nagpartak kayo anang ibagay tiwan. Isang awatan yaw na to'y kutsara nanang. Ha? Lino ko nakamot nga roda Ay, tisuron ko. Kunak no kwarta ti damdamagan na kayat ko. Iso awan kunak mo't adagos. Gaya may sa ako tsara. Uwang nga ron. Ay, suron ko. Day, tati madi bakit? Ta pabainan niyaw na awan kayat siyaw. Ngam na anda kayat siyaw. Kasta unay ti isim yaw kenkwana. Kas may sanga ina. Lailok mo laang dayjay. Si kaamot. Balbaliwa maon ti style mo kanin Nardeng. Iti kasta, kanayon na kangay kaniti kwarta. Apay kanayon na kangay kaniti kwartam. Wan nabayagay. Sa di kag tagtagaray. Ano gayam ti kwartam nga in-intedan ni Narding nga anak ta? Ay, di mo naawatan bakit? Nabayagan ko nakmait. Ado, itin na kanyak. Ngam nabayagan day. Ay langgong alaklakayan agkakanat kamat. Panawan ka man langan di tal. Ang mga nutumayab ti dakulap ko di tapispis mo, jablaw. Ay na. Unay day tangkaka. Bakit? Anya tararamida. Di mo makita, Ay, unay day tangkaka. Mang pabain ka man. kasano kat makapasurong ka manan.
Damdamagak lang mo itnon niya tararamidam. Pues, sungbatak day ta sa lutsud mo. Agar arabak itiruot. Ah, ni, kaano ka pa yan nagbaling ang kalding bakit? Anya? Awan pa nasaya na sungbat mo man. Sinong batak mo tan ti sa lutsud mo? Saan ka ba't nga agar-arab itiro out? Agar arabak? Saan? Anya nga rutar aramidag? Aglut-lutaw. Malagayam. Ang mumutar aramidag. Apay nga rut adam agong pailaan. May lawan ko lang ba't tagdamag? Bakit? Nakasanayak ngamin tagdamag tunggal umasidig iti oray asin o tao. Nailawaan ko bakit? Ay kasjay. Amom, nailawan ko laeng mat nga imbaga nga agar arabak itiruot. Ah, unay daytan ka. Nagsweldo kayo gay mi di malam. Awan mo tintad mo kanyak narding. Makapaawan ganas kamot ngamin bakit? Nay talamang pagpabain iti asawam ter aramidan. Masurunak ngamin iti kinadagulit mo. Kayat ko nga ikatumday ta. Tano kas tamlatan. Kat maipakat mo day ta iti sabali a tao. Ang mga numatibabda kapay. Oray mo't aranggas daytan bakit? Bidot la abasit tibab adagaws. Automatic nga minun ita panawan. Awan pa si pasensya. Automatic nga rudan. Ay, madi, nagalas. Naalalas ti style mo. Amul mulagata mong aramidon ti padam a tao. Damagam pay laeng. Kasla ka mang lukluko akunak. Ay, unay daytan bakit? Jakto man lang tagtagaring. Ha? Unay day tam narding? Anday bagak ka na kayo adwa. Apay tatang. Anyaya ti bagam. Baliwan tayaw, ti style tayaw amaday. Anya madingi bagpagamag. Adaya madingi style may. Anda, kanayaw na supalpalon nyo ni Narday. Amuyo lang aro na kasjaynan, suburan nyo pailaan. Amuyaw, amin ataaw, kat anda pagbidutan na. Anda style na amabalin asaan tayo akayat. Anda mo't style tayo amabalin asaan da akayat. Kastala ang dayta, ay madimod at tinalabos akin na perfeksyonista. Anya? Saan mo't adakas ti pasungan ni Narding asarod-saon? Tidakas, no, damagan na no kayat ito ti matibabo no makugtaran. Nagigya tidakas. Unay day ta. Nakaisem pa'y may tunggal agdamag no niya ter aramidan niyaw. Kalpasan na, luksaw kan bugtak ti subadyaw iti nalailaw nga isem na kan intrada na. Masurong nga rod mo tirik nami. Iso nga raw nga ibagbaga ko nga ikatin niyaw ti panakasursuron niyaw no agdamag ni Nardeng. Napintas mo ti damdamagan na. Saan namot adamagan no kaya tiyun ti matay? Unay day tan kaka. Awan na no kasta ka na yaw na pababainan nyo di taaw. Makasorsoro nga agimaot. Inton kuwan suluwen nan taon ti sweldo na. Puno iparanod nan taon iti sa balay. Kaya't yung araw, No siyak tatang jak kayat. Guluan no di na ito ti sweldo na kanyak. Apay, ragsaka met ti gulaw. Ha? Laglagi pa niyaw at yagasawa kat pinagtipaon kan binindisyonan ti Diyos. Isu adrakas no rakraken nyo dayta gapulaeng iti pride. Nay. Isang ti sumungan. Di man ang insult ay. Agsasarita kay ka di? Aglalangoy kami. Kung nadaytan na na. Apay nga minadamagam, nagsasarita kami. Kat nasangputan na kami lang arudon nagsasarita. Ay unay daytan narding. Ay agyaman kayo at isem kan saludsod lang matyara ramido ni Nardeng. Sana kas kadagiti dadu mga anak kan asawa dita. Ano sumangpait wano umasidagdan kat agdamagdan no adalamaut wano pirak. No awan maited ti asawa da.
gubatan. Kayat yung araw, ti gubat nga awan inggana. Ha? Mas dawak man kani Juday, kani nanang tatang. Nagalisto da amang pabain. Ngam no makita dan ti silap ti igam ko akwarta, nakasipar ti ngiwat da. Naggayad ti isem da. Kasi tanay, pakitaan kayo man ni ti kwarta. Oh. Ay, kasta ay alakay. Ay, nagsayatan. Saan kan ngagtagtagari? Partakamlatan nga iyawat tigam mo akwarta. Ah, unay day ta na soro-soro yung. Barok, nungay kastoy laeng ti pasungan mo asaludsod. Imbisa damagam no agsasarita, wano aglablaba kami. Kasayaatan adawagam no kayat miti kwarta. Tumpak! Ah, ay, unay day tan kaka. Ay no sakti si kanar ding anak. Kastoy laeng tinamagam. Rupat kwarta kayo kaday, kuna. Ay may sa kamot alaklakayan. Makapagubat-mut day ta nga isursurom. Ala, Juday balasang ko. Balbaliwan taman laengen ngagpaisot style ta kininardeng. Tapno awan ti may bagbagada. Pulatan talaengen tilapayag ta. Tunggal agdamag. Tapno maliklikan ti panagluksaw ta. Kat si kamot nardeng, sakbay adamagem ti makitkitam ngar aramiden may, iyawat mun adagaw, stitid mo akwarta, nga awanan ti adupay asao. Kitaem, no di naganayas ti amin. Oh, anyat aramidem, iyawat mun ati kwarta. Ah, ay, unay day tan nanang. Kwarta aya ti makapasaya at itilinangan. Makatulong mo ti kwarta, ngem nasaysaya at tinaimbag akababalin para tinanayas alinlangan. Ala, anyat araramidan yaw. Ala gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Anyat araramidam, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.